Our party leader, His Excellency the President, has retired. Na Mheshimiwa Rais, uniruhusu tu, I am not going to break this protocol. I have rarely asked you this kind of permission, but allow me to say this. I remember I was your Minister for Interior. When we had the first National Security Council in 2022, wakati tulimaliza mkutano, you said this, and in saying this, I'm not revealing any secrets and I'm not abusing the Official Secrets Act. Wakati tumemaliza mkutano, and I've been meaning to say this in public. Mheshimiwa Rais, unakumbuka wewe mwenyewe ulituambia, with the service commanders in the room and the generals, ukasema sikiza, tuko na uchaguzi mwaka huu, lakini nataka munisikise nyinyi watu wa usalama. Mimi niko tayari kuhand over power peacefully, kwa sababu Mzee Kibaki gave me a peaceful country and I am not prepared to shed even one drop of blood. Ulituambia hivyo. Ukasema mimi niko tayari, irregardless, those are the words you used, irregardless of who is declared president, I will hand over power peacefully because I love my country na sitaki nchi yetu isumbuliwe na ushenzi huu wa siasa. Those were your words. Then you asked us, do I make myself very clear? And we all said, yes, sir, Mr. President. You asked me, Fred, you are the CS Interior. You will superintend over this arrangement. Unanielewa? And I said, yes, sir, Mr. President. And you handed over power peacefully. Tukamaliza kura, uchaguzi wote, all the reports from observers and everybody credited the security sector for presiding over a peaceful election. Tukamalizana na maneno. Na sisi tumetulia kama watu ambao tunaheshimu sheria, tunataka nchi yetu iende mbele. Lakini umefika wakati mambo yale ambayo tunaona yanafanyika, madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu, haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense.